chibai vek ule wen hi December ni som sang ni le som ni pakhat zirtom ni nia voina nei tur sipai thunai na dodalna silence strike ka telo tur le dorte hong turin military council ten thupe kan chua mobi bazar dor khar ni chuan kumsom lung in tang tura vo an ni rampuma activist terwa man sipai thunai na dolet na silence strike huai hodna telo tur le bazar dorte hong turin military council chuan mi puite anorme ka rengun mandalay pago magwe sagai region le nepiro muna silence strike thentir lo turin abai vena sa ti hria tani rengun region lanmado township mobi township miyangkong township insain township le botatown township telin township tamjoka bazar dorle ina hon dorte khar lo turin township municipal committee in phone mangan sia tirba ka anmani ngei kala anvasil sia thu po sia tani bok lanmado township a dornei tu pakhat chuan naktuk dorte hong vek turin min phone a min nor na khop mai du huna hongin kan kharang chu ti chuan tuna lekha chuak chi ati na soya tun sarkar hnoya chuan mani du angin engma ti theilawani ti na soibok chutiang bokin mobi bazar chunga po December ni soma dor khar lo tur le kharani chuan dor hon theina permit chana ni thei thu le jela dalwan ni thei thu vo an ni bok thu sia tani tual chung mi pakhat dor kai po in naktu ka dor in hongani chuan firfiak pol in thlop tina ni ang tia soi oma mobi lama chuan naktu ka dor kharani chuan kumsom jel tan tirani tur thu antang auto ni tina soi chutiang bokin mobi township one chang sanpia khua po naktuk lama dor khar lo tura municipal bazar khoi tu ten an soi thu le dor nei tu te thalaka an mingla khomani thu to chung mi pakhatina soya chutiang bokin mandalay pago magwe sagain le ne piro lama po December ni soma dor khar lo tur le dor zongjong hong vek turin municipal le tol chung rorel to polten an nor na hle ti sia tani kaini dor chu mani ina hona nia in zalalin dor tu tur in nei don lo po in hong ro umin tia kan hon lo chuan action la kan tuma eng tiang che in nge semna min pek don kan thelo kan zot lo boka venglalin min sia tira kan ron sil che wani tin min sil ti in pg ta khon township chunga dor nei tu pakhat chuan soi bokani military council ten security and lak dona wangin voina mi puite pon chuak tur le silence strike a tello turin rengun le mun sang sanga loudspeaker in zankhuain an auti sia tani state councillor do Aung San Suu Kyi le president U Win Min telin diklo takaman tok ta chuangal turin UN Security Council in angen UN Security Council chairman Abdo Abari Nikar chuan Myanmar State Council do Aung San Suu Kyi le president U Win Min telin midang an chung thurel sakto te din mun an ngai to thu le diklo takaman tok zongjong rang thayang bera chua turin an nge na ni kumsang ni le somni pakhat February ni khatatanga diklo takaman tok te chua tur le democracy lama kira tharum thona zongjong top sana soi ho na le Myanmar mi puite thatpui zong na tur kongzo turin UN Security Council chuan thu chua siamin military council sipai ta chu anor bokani Myanmar rampuma officer talin sipai somriat pahnian thia Sagain region township sangsanga inkana na sataka thlen thu kheten media inala khom hian tarlang le taila renguna piuso thi pol pahni le police pakhat thi in township sangsanga sipai te bayan ni rengun region a PDF 10 Tandoi township Tang Uklapa township Miyangkong township Taichi township Mingladon township ate sipai police le administration office te an bai thu chuan siam Tandi township gak kongwenga firfiak military council lam sipai somni pangavel operation nayan chuan na sipai motor chunga December ni riat zan khan PDF 10 hand grenade an vomluta sipai officer pakhat telin melma sipai pani in liamna tangan tur thu ria tani chutiang bokin 20 township ompin su venga melma firfiak sipai te kutke piuso thi polami mi pakhat chu December ni kuwa chomadar somvel khan PDF 10 an thian fai ti ria tani chu ba ka Taichi township konti myang wenga cheng firfiak sipai medical officer hluile piuso thia pol mi po nimin chomadar som pakhat vel khan PDF 10 an thian fai bokani Mingradon township pale khopui thar
ngiang kung yana veng administration office chu December ni ko chundar som pani vel khan PDF tenan boma mayang kong township Suero Pakora Bula police station po December ni ko tlai dar li vel khan PDF tenan bom lea Tang Uklapa township police station po December ni ko tlai dar uk vel khan PDF 10 40mm bom paninan baya Melma police pakhat thi in police pakhat bopatia ka chen khatin hliam na takan tur thu rengon PDF tenan soi ani chutiang bokin mia Uklapa township le Butatown township ate po Fairfield Military Council te in kulna te chu People Revolution Army PRA tenan bom ani kani township a sipai somli velan thi nimin December ni ko sundar som pani vel khan mung yua ya chi le kaliwa inkar kong puya Melbourne somruk panga na bula Military Council sipai motor inzui chu mahuya chau yang minken revolution pol le KLG PDF tang kopten landmine nan baya bike pasaria chuang piuso thia pol le sipai te motor pani chu bomin fuin sipai samthum le somli inkar velan thi thu le sipai tam takin hliaman tur thu riatania inka anana satak athlen chun zoman rin thu PDF ten thu chuan siamani pale township a sipai le mi pui revolution sipai te inka pin sipai pariatan thi Magweri Jen cho khuwa atanga munma thian fai tura suak Military Council sipai battalion som pakhat nuaya LIB zani som pasaria force som kwa velle People Revolution Army PRA te chu second region pale township khin e khobula nimin chumadar som pakhat le minit somnga vel khan anin kapa sipai pariatan thi thu PRA lamin thu chuan siamani chu in kada chuan sipai lama pariat thi in pali in liaman tuara PRA sipai pakhat po liamna taka tur thu riatania in ka hun chung chu minit somli vel ni in People Revolution Army lama Division 1248 le 17 te tang rual in kapa PRA lama hliam pakhat chuna viau ma se anun na tan lo omani lo thu riatani kan paleta Military Council sipai pasari thi in parukin liaman tuar Chin State kan palet township a CDF le Fairfield sipai te in kapin Military Council lama sipai pasarian thia parukin hliaman tur thu CDF kan palet ten thu chuan siamani nimin December ni ko jing lamdar kwavel khan so township le kan palet township in rina paung luilama operation nei Fairfield Military Council tele CDF kan palet te pa kun khobula in tokin darkar thum chung velan in kapa Fairfield sipai paruk thi in pasari in hliaman tur thu riatani Mandalaya Captain Talin sipai palian thi Mandalay Region Aumi Tanza Township Meya Giri Veng Administration Officer Hun Khuar Military Council sipai kem chu Mandalay Phoenix Force le Mandalay People Rescue tang Captain nimin December ni kuwa chonudar ni vel khan bom an vom luta sipai captain pakhat telin sipai palian thi thu MPF pol ten hena tanga sia tani kong number somriat pani clear number som paruk le som pasari inkara Military Council kem baina a sipai captain pakhat telin sipai sergeant pakhat le sipai pakhat ba ka wenglal pakhatan thia abul hnai om tol chung mi pani te po bompok perin fuin hliaman tur thu sia tani MPF pol soidan chuan mi pathum chu amunan thia pakhatero damdo inan panpui nuwa thi vandoi thlak takin naupang pakhat le kum upalam mi pakhat chu bomperin fuin an hliama ma sen hliam chu ngai tu amani lo ngai dam kan di le ti in thu chu an siamani dimo so asipai pasari thi in soman hliam kaya karen ni state dimo so township ngui town base Fairfield Military Council LIB zali somni pasari battalion camp chu December ni sari zandar sari le chan vevel khan dimo so township mi puive hum to polten atum ni nan an beile a sipai pasari thi in somvel an hliam thu dimo so PDF 10 thu chuan siam dimo so PDF te hian lu chilin minute somli panga chung velan in kapa loiko base Northern Military Headquarters 10 120mm launcher manga antong pong ka wangin ngiang kong khuwa tol chung mi te chena in pakhata chia PDF te tuma hliam omlovin an tol son le thei thu dimo so PDF te hna tanga ria tani yin ma pin asipai captain pakhat telin sipai soman thi Sagan region yin ma pin township in chi tlang peng thuama Fairfield sipai motor in zui chu December ni ko jing lamdar ko le achan vevel khan tol chung ve hem to pol alliance group sari tang captain landmine som pasari in an lo baya sipai motor pani chia in sipai captain pakhat telin sipai soman thi thu
Democratic Guerrilla Force yin ma pin ten thu chuan siam ani Min Chian Township Police pathuman thi Mandalay Region Min Chian Township Simi Khongkhopuya tanga chuak firfiak sipai motor pakhat le bike pathum inzui chu nan talain le ngan nan kho inkara changku leya December ni ria jing lamdar le lemni somli pangavel khan tol chung ve hum tu tang rol pol paliten len mai ni nan lo baya bike pathuma chiat ba ka police pathum amunan thi ngal thu TGR mi puive hum to pol ten thu chuan siamani chu thil ti chu Miang Township TGR mi puive hum to pol Miang Special People Defense Force MSPDF 27 Revolution Force ngan zone 5 star Poli Intel khom halak na nia tang rol pola to ma thi le hliam am lo thu hria tani tayat chawnga sipai reson phur motor len maina bai ani tanin tai region Thawe district tayat chawn township Painto Sueku chau thain tang bul tayat na khole panpin inkara Thawe lama tanga reson phur firfiak sipai motor inzui chu December ni kwa chomadar somle chan vevel khan Thawe district mi puive hum to pol tang rol ten len mai ni nan lo baya thi le hliam zat ero hria thele ni lo thu PDF ten thu chuan siamani piuso thi pol hroi tu phayaung dain mombati tia kau chu silai mu parukinan that Sagan region Mimiu Township ala kapa khuwa cheng kumsom ngami vel phayaung dain mombati tia kau mia naya chu Mimiu area khatna a hroi tu ani angin military council report pe tu ani ba ka mi puite boina thlen fo wangin Mimiu electric gorilla polten nimin December ni ko jing da ruk le achan vevel khan thingpui dora tanga holam chu silain voiria tan ka pa silai mu parukin fu in king of death ne na kan thon ta ni ti in Mimiu electric gorilla polten thu chuan siamani Dokong miu tet seikana in zalal mai chia ka hlum ani Rangoon region Dokong miu tet seikan Yuzana u yin miu roa military council chanchin pathin dalan tia hriat lar in zalal mai chia do ong mai chu December ni riat lai lam khan silai ka hlumani thu Rangoon Revolution Group YRG Gorilla Polten thu chuan siamani akit te hial tira operation nei thina nia chumi nuwa an chunglama military council chu report pathina kaini pol chuan hetiang sipai council thlomna wok chiat chu kan ti turani ani chu veng chunga holam konga silain kan kapa damdo ira thlen thu chi kan hria a thi thu chu kan la hrelo ti in YRG pola mi pakhatin mizima arhila chu mai chia chu yuzana u yin mioro kong number sompangana e a omania sipai council thonei zel thaina kong dapin na chi sang sanga thoka YRG pol chuan Myanmar Justice Force MJF tanpuina la in an kap thaya tol chung mi pakhat chuan ka bazar lain Kabula police motor pathum ral thum keng vek chu bazar an ron lut ve boka bazar chunga kan mel siat pakhat ka zo chuan bazar bula in zalal ma omai ka ni thule dalana ni thu ba ka adula ka thlera ni thule a thile thu chu hriat ani lo thu te min silani ti in mizima arhil ani thantlang khochung in kan a CDF mi pani thi in tun thlangin an ruang lak thaila ni lo Chin state thantlang khopuya military council sipaitele CDF thantlang te inkara December ni ria chonhudar ni vel khan inkana chuaka CDF lama mi pani thi in tun thlangin an ruang chu hulak thaila ni lo thu CDF thantlang thupuang tu ina soi CDF thantlang thupuang tu chuan nimina inkana chu hundar kar chan vevel chi areya pani chuan ka forin pakhat chu inmu khom na muna ron lang theilawa ani po tel ve mai thei boka ma se ani chu thinge an man ta nge ti chu tun thlangin ala chiang theilo an ruang po tun thlangin kan la theilo lak chu kan tum renga an ruang kan lak thei ma chu ala chiang lawa hliam po pangan ti na soi nimin lama thantlang khopui chunga in kana chuak chu engtin chi a chuak nge ti soi theila ni lawa military council sipai lama po thi an omle omlo hria theila ni lo thu a soi boka chu in kana thlen nu chuan khochunga zo mun venga chen in som priat le biak in venga chen in panga chu zandaruk nulama kang le a tun thlengin military council sipai te mai hala wangin biak in panga telin chen in zanga somnga pathum chuang akang cheto ani Mindat township chunga zirna ina mantur sukul bungrua te chu military council ten manin anti chia Chin state Mindat township mi pui up to pol hon sikul then khatam han tur zirna man ruwa te chu military council sipai pol ten
man sakan ti chiat thu ria tani mindat mi pui up to pol education department kai ruai khosang sang za chuanga no pangten lekhan zir theina na school chu honni ma se military council lamin zirna man ruate chu manan ti chiat chungchanga mindat mi pui up to pola thupuang tu salayo mana chuan heti hian soya internet connection ti to pani ta ka chuan khuwa zonga zirtir tu te han ko khom chu har salea chuba ka le khazirna pen le pencil te mamonia chung le khabu te cha ani in thingtlanga zirna tan ani don thu sipaila minan shenghala pencil thengin an khap veka konglakan mu chuan anti seveka abul tan chau kan nia ahar sa khop mai chung thil te leina tura tholom khono tur thu pospo a thai talawani tina soi mindat township chunga no pangte lekha zirtin na chu thlathum liam ta tanga bultan ani to a khoza le somni primary no pang jani chuang chu tlomngai thok zirtir tu jani chuang in Burmese English le mathematics le siu le kha te bi ka zirtir an nia mindan mi pui up to pola education department atanga ral tlan no pangte le khazir thaina chu tunlai boruwa ka no pangte zirna nen in hlat lo tur le ril ru le taksa lama mason nan nei theina na tian ni thu an soizom boka kaini lama chuan ani na ang taka systematica homeschool system coverage zong in kan kalpui theilowa tun huna zirna bathla lo tur le no pang ina tom rang lo tur le ral tlan te tan malam hun nei lo anga om ain zirna naya ral tlan din mun thai ngil ti ri kan tumania sikula po inkom na hlim omle in biak dan kong thatak te chu kan ngai poimo zo kani ti na soi chung no pangte zirtir thainan kho chunga pui thiam school wantlang hall biak in le sarkar jina in te chu man ani ber thu le zirtir tu ten zirdan kal phung tharan zirtir thu ria tani indona mun mindat khuwa tual chung mi pui veng hum tu pol cdf mindat le military council sipaite inkara inkana chu afawa wangin mindat township chungaral tlan chu mi pui sing ni velan om thu ria tani kambalu cdm zirtir tu manin an thata indom nam huna thi mi somriat pasarin tling to second region kambalu township sabenan ta khuwa cdm zirtir tu u hlaing wena chu military council sipaiten december ni thum khan an mana athi thu december sari khan achung ten riat tir ti in tol chung mi ten rfa an sil sipaite hian an chena ina tangin sipai battalion sangruk le parukna manin an thruaya chumi hnuwa athi thu mingtar lan lo kambalu township education department jinga mi pakhatina soya kolin township strategic road atanga operation nei sipaiten sabenan ta khuwa lutin zirte tu ina hian an luta an mana dalan report wangin december ni sari khan zirtir tu hi kambalo damdo ina thia an phum to ti ina chungten shila arwang an hmu lo ba ka engwanga thinge ti porsia tan nilowa kambaluwa hian cdm zirtir tu hetian tha hi ama saberani ti ra soibok kumsomle mi zirtir tu ulhaing wena hi kambalu township chunga bo khuwa middle school zirtir tu ani thu tual chungmi tenan soi ani rfa in achui chian li satangin military council ten thune nam ponglak february ni khatatanga december ni ko inkara sipaiten indop na hunan tha hi mi somriat pasari antling to ani kenu suai tu thara thanna congress in khom chu february a nayani don kare national union kenu suai tu talin central committee member than tharlena avai som pasarina congress in khom chu february thla kautumani thu central committee meeting arel fel toa karen state ban township kenu headquarters sa november ni somni pahnia tanga december ni riat thlenga central committee meeting nain thutluk nan siama chu meeting a chuan central committee sang thunei tu ten tela myanmar politics din hun karen state chungchang ba ka indona lam hoite po an soi ho ti sia tani kenu congress in khom chu kumli dan zela nei thina nia achang chuan san enga mawanga nei tlai chang te oma avoi som pasarina congress in khom chu covid hun lai nei tumania wangin chuta tel tur te chu january thavela vaccine in chiu vek tura ruwa manania chu congress a chuan kenu pola atum somna chairman tur thanani dona chuta hruai tu chu tunge ni don ti karen mi puilam chuan an ngai ven hle to ani karen national union kenu chairman masaber chu so san phutin ania akum zonga chairman ina chel to te chu so san phutin sangkha zakua somli pasari kumtira tanga me thla thleng soba uchi
sangkha zakwa somli pasari atanga sangkha zakwa somnga sako le to sangkha zakwa somnga atanga sangkha zakwa somnga pathum sohan tata hmue sangkha zakwa somnga pathum atanga sangkha zakwa somruk pathum manba sana sangkha zakwa somruk pathum atanga sangkha zakwa somsari panga so bomia sangkha zakwa somsari paruka atanga sangni so ba tin sai sangni atanga sangni le pariat so ta malaboa sangni le pariat atanga sangni le sompani le so mutu se phoa sangni le sompani atanga sangni le somni pakhat tun thlenga chairman ni nala chelten ni ole khati zongkha voina chanchin thar kan ngai thak thede chu nia ngai thatu te in zawai chunga lom thu kan soye